Дуслык күпере. Saat yurtdan geçti. Biz Allah'a şükür inşallah geliştik. Bugün biz Yekaterinburg'da, alda bizim tağın iki şehir kaldı. O Tümen hemşireleri olabilirse, ondan sonra Kazan. İnşallah. Allah Allah. Kötü bizde. Din Surka başlandı Gülnaz Safarova'nın. Şimdi 3. gün. Di Marcel Vagizov özünün ismini de isine çıra almış. Sen Marcel, sen Vagizov. Evet, tamam. Sen hacılara atıyorsun. Neyse yerliydi. Kazan yigitler türkümü için Yekaterinburg şehri ayırım üzünçelikli şehir bulup şıklanır. Biz Ural Tatarları degen jırımızını alıp geldik. Eli geçler bizden Yekaterinburg'da hem Sverdlov ülkesinde yaşayışı, Ural'da yaşayışı tomaşaçılarımızga bağışlana. Bizden şunun için ayırım işledik. Hem biz bunu bik dilep bugün başkanacakız. Dostluk köpüre devam edelim. Rahmet. Şıp kümülden size. Rahmet. Dostlar 9. gün tamam bugün biz Yekaterinburg şehrinde bulduk. Ertege Tümen, ondan sonra Şilebi küter bizni. Dostluk Köprü Festivali alga taba devam edemizler. Fotoğa düşerler hazır, tanışarlar, sirleşirler. Rahmet Yekaterinburg. Gülnaz. Karşı geliyor. Big zor Ahmet, bu miğadir de kızarı kübrali. Пошли. Dostlar görüyorsunuz mu küp kişi biz bugün Tümen'de. Her vaqtda şığırım tuluza şol тикрим buni alqışlab qarşılar. Sahnaga sig'a kelib tura. Her artistni ulu alqışlar ham seskeler bilan qarşılar. Birinci bölük bitti, hazır ikinci bölükni başlap jiberamiz. Rahmat Tümen xalqi bidali tog'lar sig'asak bu ortaban yo'llarga xayrli yo'llar tilayman. Siz de bizga qo'shilinglar. Elvira Tümen'den maxsus menga deb shuni o'rtab kelgan. Tümende turam, sizni bekarada. Rahmet, rahmet. Meni narsadan isrorga turasiz, mana rahmat, biz обязательно ishlayishimiz rahmat. Menen endi tomoshachilar kelib bizni qararga, shunday qo'noqchilar, bo'laklar bilan, surprizlar bilan bek ko'ngilli, bek rahmat bizga. Allah bersa mana bu motor konsert ko'rajinamiz. Hamda tuman xalqin ishib ketirga shoq qattirimiz deb ishonib qolaman. Marshal bo'lganda faqattirimiz. Biz bunda туғандар қаршы алып, Лекке артистларның сөйләүләре ишкетче, аларны теге шулай җибәрә булганнар Үзбекстанга икшәр айга. ашқа бардық, ашадық, эчтек. Менә шул заманнарны әзрәк хәтерләтә. Мунча кірдік, һәм дә инде концертка ярты сағат кала без монда килеп җиттек. Чөнки монда почти бер вагон артист. Здесь талантливые люди, самые лучшие зрители. Білсеңіз енді мұнда қалыптың шық әйбәт екенлігін. Бийлер бізге қошылып жерлейлер, сал толған. Мұндағы атмосфера бомба! Qararı, bütünümüzde söyleşip durabız. Mene bu, buna bu düşünsün bizle. Siz historiyaga girəsiniz. Historiyaga girib qalamiz. Yok, bile, prosto söyleşip durabız. Bilesiz. Mene Tümen Minelişik Çakır'a yarattılar.
сыңымы бірге тұрмышы башыларға. Бигерәк нежно жырлыйсың, бигерәк нежно жырлыйсың. Прям, рахмат, торт шикарный. Прям, ауыз, да. Бик зур рахмат. Прям тілді әри, супер торт. Тәбіл болған, рахмат. Тағы шулай торт ойнап кетірегіз. Супер, рахмат. Bizga bugun shunday motor shishkalar beradilar. Zal to'la, xalq shunday qaynar olqishlar bilan bizni yaratib qo'shalar. Bizga tinglarsizlarni eshik yaratib bizni tinglaylar. Rahmat sizga demak. Hozir bilan biz finalni ijroga chiqamiz. Bizlar bugun tumandagi konsertimizda tomoshabin qanag'at, ular olqishlar. Yuzimizda yilmayib. Rahmat! Түмен қалағандала бүгін Хоқланғас концерт болды. Өдігет көріп тұрағы. Хоқланғас тамшасылар, артисттарыбыз нендей, әркімдің көді яна. Біз осырашулардан орымайбыз, біз әлі алға барабыз. Қадірінде біздің сираттағы қалабыз Силәбе, оны егеді Қазан. Күтігіз бізде достар, күтігіз! Hürmetli tamaşaçılar, mine Şilep ülkesinde, Dostluk Köprü'nde bir sandık altın taptık, altın büyük zor. Qarag'iz Ali. Paraya hindi. Hopa! En kompaktni artistlarımızın birisi bizden ne? Bütün evlerini de özüne alıp bitirmesi için biz onu sandıkka salıp durabız şulay. Artık tertipsizlengeni için şulayık sandıkka salabız. Onsa da şul kişi. Dostluk köprü bizni birleştire. Hürmetli dostlar, biz bugün Şilebi şəhərində bizning yumğaqlav konserti desək də bola, həm də indi bizning ayrıca duyğulandırıcı konsert. Красота, слушай. Чиләбе салынган, Акбарыста җиңсә. Gol! Ruslan нәрсе деп әйтем инде, менә шуннан да бу гастрольләр бик тә уңышлы булды дип әйтәсем килә. Шуннан да бөтен җирдә аншлаг. Һәм инде мин бик горурланам, шуннан да шундый шәхесләр белән бер сәхнәдә чыгыш ясарга. Безнең өчен örnek. Ayrıca duyğulandırıcı da həm də indi bik qıyın, çünki ay rəhmət bizə, çünki ayrılışab zəmədə lakin көңілlərimiz barı bir bizə tartılıb duracaq. Дұрысын aytganda biraz мұңсу, çünki bizning bugun gastrolning so'nggi kuni biz endi mana Totar estradasi artistlari, Boshqirt estradasi bir oila kibik do'stlashib birga bo'lib o'tdik. Tinchlik ko'prik proyekti menim uchun ayırıca qadrli һәм men bunda qatnashum bilan bik g'ururlanam. Lakin mana bizning için, yaşayışçılar için bu gastroller bizim icadi turmuşumuzda büyük rol oynadı. Kadirli dostlar, Silebe qalağındalar bizi qaynar alqışlar bilen qarşıladılar. Indi konsertin odağına yetib kelamiz, odaqlamay. Yabamiz perdelerini indi bir gündən biz sizni Qozonda suyundiramiz. Mikrofonlarni topshiramiz. Rahmat do'stlar, rahmat Şilebi. Ming rahmat sizga. Я хочу, чтобы это было вечно, чтобы это было всегда. Дружба народов, друзья, это самое главное. Birinci şuşa aytilgan sözündə negizində dostlaşdırу. Һәм инде безнең бер-беребез арасында булган мәхәббәтне тагында ачу, бер-береңә булган игътибарны, ихтирамны яктыртырга тырышу дигән фикер ята. Һәм менә бу безнең халыкларыбыз, татар халкы, Башкорт халкы арасындагы моңнарыбыз безне яшәткән, безне үстергән, безне инде гасырлар буена саклап килгән шушы моңнарыбызны кабат яңартып һәм бер-беребезгә ишеттерү менә шушы дуслык күпере аша тагы да халкыбызны сөендереп, әлбәттә безнең моңнарыбызны җиткереп торырга ярдәм итсен. Dostluk Köprü proyektinin менә yumğaqlау konsertlarining birisi. Bugun endi biz менә Şitdagi o'tgan konsertlarning yumğaqlау konserti bugun Chilabida ham shunisi bek motor bizning Boshqirdiston artistlari bilan Tatariston artistlarini менә shulay birga bir muhitda, bir atmosferada birgalab shulay motor etib менә yashavi ham birga konsertlarda qatnashuv o'zincha nishikdir bizning shunday Dostluk Köprü'nün nag'ona keltiradi ham bizning bir-birimizga qarata munosabatlarni nishikdir ikkinchi уровеньга olib mana gol!
Башкортлар китә һугышка, Затып калды киң Урал. Ат уйнатып алдан бара, Акбарыс чемпион. Ат уйнатып алдан бара, Шаймуратов чемпион.